Oke guys, hari ini tuh kita mau OTW ke Bagelen, mau renang dulu. Mau renang dulu ya. Bagelen. Kemarin aing kapal jalan lalaunan aing mikir pas tadi ge jendela lalaunan banyak ya kene aing apa nih kan mana aing mah pasang tepi di petir oh nya tarik turun ke aing jalan jalan awet mah tarik aing